I love Cebu. I love Cebu. Paraiso ang kaanindot mo. Ang mga tao wag ika'y kareklamo. Bisan asa ko maingon, may buwas ang mandait ko. Magpapilit ka, nindughan ko. I love Cebu. Bahati ka, nindughan ko. I love Cebu. Isingin ko, ning kalimutan. Ang layag na ikaw ipasigato ko. I love Cebu. Bisan asa ko paingon, way bukas ang kalipay ko. Bisan asa ko paingon, ibang ang bugyot ikaw. Bisan asa ko paingon, way bukas ang bagdai ko. Magpapilin ka, nindughan ko. I love Cebu. Bahati ka, nindughan ko. I love Cebu. Isingin ko, ning kalimutan.
Punta kayo ng tanan. Okay. Ako nagpasalamat sa mga ginikanan o sa atong mga teacher. Kaya sa atong gihimong fundraising, natuman na yun ang dugay na ipangandoy sa atong eskwelahan, sa atong maestra na makapalita og TV. O gano'n alaan na ang TV, tulungan din usa ka buok ha, tulungan ka buok. Ako din pasalamatan yung ang mga pitigil yun. Kaya, alila na, ang ilang ipangandoy sa atong mga teacher para sa atong mga anak. Labot na yun. O gano'n, bawal niya itong project this year. Ako lang itong order matos sa atong principal sa Cajel Elementary School. Walay pagpak. Thank you. Okay, so in behalf sa Cajel Elementary School, we humbly accept this 3 sets of Sharp TV. May tagbutang skindir. Yeah. May tagbutang skindir. Ini ako rin pasaligan na kini ihatag ninyo karon. Magamit yun ni para sa delivery of instruction sa atong mga bata. No? So, tulog ka classroom sa pagpumaydan na ni. So, amo pa rin siya dito, tanawin niya kung isay amo unang tagaan na ni, no? So, hopefully, so, mura pila ba ito hindi atong kinanglan ni Ma'am Len? Upat, no? So, maybe, incoming kuha na to, makapuno tao ko sa ani, no? With the support lang yan po ninyo. So, initially, kini siya na project, lakot yung kaya ikatabang sa itong eskwelahan. Eh, bawal lang mo ever since na ang atong akarong delivery instruction, makinala na itong mga innovative equipment para ang atong mga bata makatouch up sa mga bagong teknolohiya alam sa pagpanudlo. No? Muna, ako kayo din siya umagamit itong mga magpanudlo para delivery of instruction orang video kay pagka-innovative na ta. No? So, muna, na kining inyong ipadaron amo ni panimuon, na kining TV inyong ihatag magamit yun din. No? Na naman sa internet sa eskwelahan, ang ato lang anis, atong pun anis siya o another set, natos tikas building na to, ganito na katuan, modem, atong ganito para directly magamit kini sa itong mga maestra. So, pagpuna to, thank you very much, thank you officials, generally to the parents, no? Na nihatag yun o suporta para sa realization sa itong fundraising. Hopefully, this is not the first, this is not the last. Hindi na ito karong nagpakita din sa unity, no? Between the school and the committee. Thank you very much. Department of Education, Division of Cebu Province, Cebu, Cebu City, District of Bourbon, Cajel Elementary School, Cajel, Bourbon, Cebu. Certificate of appreciation is hereby given to Henry Arnado for enormous support as donor during the 2022-2023 Brigada Eskwela Philippine at panatili ng bayanihan tulong sa kalidad at edukasyon para sa kabataan. Given the 28 day of October at Cajel Elementary School, Cajel, Bourbon, Cebu. Okay, congratulations.
Ian Luis Las 12 of Queen Torremosa and Queen today Queen of King. The crowd please help me welcome Honorable Ito ni school head sa San Jose Elementary School. Ato ang mga barangay officials. Ato ang mga PT officials. Mga ginikanan, mga kabataan, ngayong buntag na tungkanan. So, let me start with my welcome address with overview of what we're doing now. United Nations is a global alliance in which almost 200 nations are members of this organization. This organization was organized after World War II. Its primary objective is to prevent war to happen again, because we all know of its catastrophic effect to deterrent resources, infrastructure, and even human lives. Today, we are commemorating its annual celebration to remind us how important is unity to our society and to our school, to be specific. Our activity today is a clear manifestation that all of us are united to a common goal. A goal which gives us direction on how to continuously improve our good of our learners in Cajel Elementary School. Let me express my heartfelt thanks to the barangay officials, to the PT officials, generally to the parents, and to all the teachers in Cajel Elementary School for the job well done. To all of us here today, and in behalf of Cajel Elementary School, I welcome you all to this activity. I hope you will enjoy yourselves, find yourself comfortable, and once again, good morning. Let's move on to the entrance of the royal family. Palihog, sa di pa na kasunod ng atong royal family. A round of applause, please.
Thank